Tērā, te whakapono o ngā mātanga tōrangapū ka kaha te whakataetai i Wainganui i a Peter Sharples o te Roapū tōrangapū Māori, me Shane Jones o Reipa, arā mo te tūru o Tāmaki Makaurau. Engari, e ai ki tā mātauranga hau, he pōhehe noi ho tērā. Ahakoa e toru ngā hoiho e oma ana, ko tahi anake kei roto i tēnei whakataetai. Kei ara paera tāwhai ngā whakamārama. Ko ia te tauhau ki te ao tōrangapū o nā kai whakataetai matua. Kia ora matua! Enari kei te whakaheke wera tonu ia. O e pai rawa te tautokotanga o te pani me te rawa kore. Ai, tēnā rawe. Ai, kei te pōti au mo te mana pāti. Enari kei te tuku a waha tauhara i tana pōti arohe ki tētahi rōpū ke atu. E mihi tono ana ki tēnō ngā matua Peter Sharples. Nā runga i tēnei āhuatanga wōna hua kei te ngākau nui ia ki ngā āhuatanga o te tangata. Kei te whakae hoki a mātou tataurana ki a koe, kei te tautoko te nuina i āia, kei muri rawa mā te rua te kaumātoru ōrau, ko te hoiho whero, kātahi ka whai mai ko kere ama pene, rāua ko Mikaere Curtis. O tira e roto i enei kaute te āhua nei ko te hiehia te marea, me tautoko a pāti, nā me tautoko a tangata kia pita. Ko ia te tanata e whakapai tiana ka tūpea a tōna wā hei tumuaki o te Roapū Reipa. Enari te āhua nei, kua kawa nā kai pōti Māori ki āia. Tohu tēnei kei te manaki tia mātou a pāti, i roto i te marea Māori, tō rātou hiehia ki te tautoko i te Roapū Reipa a pāti. O tira kei kona anō ngā mahi e toi ana hei whai mā mātou. Kei muri a Nahinara me mana, ko nā maramara kei te toinga. Kia mahara ake tātou ko tahi anake te kaupapa nui ki tō tātou whānau. Kia kaua ko te moni e arahi ana i a rātou, me wa rātou whakaaro. Kia whai whakaaro hoki rātou, ki ngā tāngata e noho pōharana. Nā whai anō pea ko e nei tataurana, tata ki te ono te kau ōrau e mea na kua kino ke atu o rātou whānau i raro i tēnei ka wanatana. Tika tonu tērā kōrero. Engari, kāre anō rātou kia kite, ko te Roapū e āhua raru nei rātou, ko te Roapū Nāhinara rao ko te Roapū Māori. Te āhua nei kei te ahako, kei te whakapono rātou e heke haere ana te āhuatanga o tō rātou oranga. Engari kāre anō rātou kia huri atu ki te whakahāwea i te kāwanatanga mō tērā. He riri au take ngākau. Mo te take o te Roapū Nāhinara. Kei te takahia te mana o te Roapū Rawakore. Ko Peter Sharples anō te mema pāremata e nā kau nui tiana, whai muri mai ko hone harawira me tētahi wāhana paku ki a Shane Jones. Te tanata i te āhua nei, mā te merekara nake e whānako ai a te tūru mai i a Peter Sharples. Rāpare tāwhai te karere. Kua tō te rā ki runga i a Shane Jones, koe nei te whakapai a Willie Jackson, mātanga tōrangapū ki tā mātauranga hau. E whai ake nei ōna whakaaro me e rā hoki o Maria Baj. He ohorere nui tēnei mo te Roapū Reipa me Shane Jones. Mōhio au he nui ngā tumanako e pāna ki tēnei tūru, ne? E pāna ki tēnei tūru i roto i te Tāmaki. Kia hau ko tēnei, ko oti tēnei whakataetai, ko oti. Shane Jones is much more aggressive, combative, so it's going to be quite different, reflected in some of his comments around the tapawaka and so on. Peter Sharples looks like he's responded to that in the recent week or so, coming out with some strong policy statements and comments. Mōhio au he nui ngā tūmanako mo Shane, no te mea ko ia te rangatira, ne, mo ngā tūru Māori i te taha Parekura Horomea. Engari he tohu kino tēnei, mō Shane me te Roapū Reipa i tēnei wā. Peter Sharples is still the most preferred Māori MP in this area, so his personal support's really high. John Key beats him in the PM stakes, but it's interesting there to see Hone Harawira, Phil Goff and Shane Jones all on the same percentage point.